Hiduai Nagabintai Ben Rilang Marwe Maulain Ben Yoka Jinkoi Jinkia Met Badman Siam Hiduai Nagabinda I Merciful Mary Yapiniao Nagabinda Kajinkoi Jinkia Hiduai Nagabinda Shine Dailin Karling Do Nagabinda Kasngi Ka Jungi Minda Kasngi Hiduai Nagabinda Aunt Mary Karbani Baron Hapadengi Jingshito Barlaispa Sofula. Tôi rai jam ya u kat ba kat nyai rai u trai jing rai ba temai tôi rai Shada Jinkman Akmaru Trai Kendra Totem Kak Sing Bat Kadui Tara Turai Aikan Sawa Rai Utrai Jing Rai Batamai Turai Jam Yau Kadla Kohimen Goperato against Nongo Yautrai, Nagabindaga Nagabindaga Burom, Chungu Petrus, Bard, Paulus Bakuit, Ki Apostol Bakrao, Jungabala. Inang Duai Nagabinda Baro, Kibadon Kikateng, Petrus, Bardo Paulus, Bakinio, Yagajingada, Jingarku, Lambagajing Asylum Junkie. Iduai Kamkar Pangru, Nagabinda, Kanong Stoin Diocese, Bagarake, Yagasni Burom. Junganongda, Junga Diocese, Bautrai, Vidankarku Kardo, Yau Bishop Wilbert Marwain, Bishop Timai Jungi, Pakumjuru Yakilindo Soblay, Bakil Rinium, Batipai Ringe, Junga Diocese Barokaway, Lembagajing Asylum, Jungu, Petrus Bakuit, Bak Paulus Bakuit, Iduai, Bautrai, Udang Betilindi, Yabaru Ki Kamen Siam, Junga Diocese. Kerteng upa barukun barumen siam bakuit Amen. Kajinga jongo trai jongo yu Jesus Christ but kajinga jongo blay lempa kajinga sulok jongo men siam bakuit kindon renka but pi barra Renka but piru. Kohimen kopera utrai court uvering iway pa iway ben kalalongka jing suit new nagabinda ka burom jongo Utrai court uweringi bangi debelong mare yakam jing mare tong kabalapin kamti halo jungi. Utrai pen ken mau yengi bangi deben yale yakat mabha persya ya ubamen kumbau Paulus bakui pen ken mau yengi. Agane gasni burom jongo Petrus bad Paulus bakui. Agane ka kelipma tongin IT ya baro ke jingale jungi hapo jungi persya yakapo ni baro ni deben yale persya yakapo persya yaga jing sniu padon hapo jongi kalabandong jim kalabanlong ke jingdom ke jimbitar jongi yaga jimlein basuniu jongi yaga jing talot ki jongi ayu trai unampen kantang yengi minta lembaga jingi snega jongu kam karpan lembaga jingi asylum jongu Petrus bado Paulus bakoi
Jisuba Eid, Nilongi Nompo, Nilongi Baduna Harukam, Yarap Yangi Hagajing Talhojangi, Balongi Bakui, Balongi Bamaneshida Yami, Nga Pala, How brave and barbaro, but happy Kohimen Kopara, Dagare Pop Shibune, Dagajing Parkat, Dagajin, Dagikam, Dagajing Lake, Dagajing Lake Palachuna, Dagajing Lake Palachuna, Dagajing Lake Palat Patao Ejuna, Namarkata, Nakarpadia Kamaria Bakui, Kabaya Sakate Soti, Yaki Angel Bakirikui, Badiapi Kohimen Kopara, Benduai Nagabita Changa, How Try Play Chungi. Ublay badan por baro ni sanayangi, barendala mapigi pop jangi, punyalam yangi shaga jangi bam jeka. Amen. Try kendra klobei sneyangi. Try kendra klobei sneyangi. Duwai. Ni Duwai nagabinda ki jing tumo shime jangi. Ni Duwai nagabinda kanang Stoyan Diocese. But baro ki banget badon ki karteng Petrus badu Paulus ki father but ki refied ba. Ni Duwai ro nagabinda ki inner healing retreat ka ben stangale shai ka sungi. Baro ki bawanchiminda. Kini amat ya kecingit kerpan jeng utrai ha kecingim jengi. Duai nagabinda ki bapang ki bashitam ha padeng jengi. Ai kecingis ne jeng utrai nam banjar halo jengi. Minang yai beteng ben duai nagabinda ka jila Manipur. Bakin don ka jingsut halo
baro upay jong uble haka Manipur. Koble meb ubala ay hangi yaga jinkamen badan buram bad bakuit jonkanega sngi kadbangi ken maus no ping yaki apostolo Petrus bado Paulus to ay baga balam jame hakiye ki baro kan bud yaga jingi kai jonkito naki ba kalayo yaga jingstan jonga niam jonga dautrai jongi uji sukre sukun jame uba im bar sansha rengha bar me hage jingelam kawai jonga men sem bakuit ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih na kikam jong ki apostol. Hai kitu kisingi usim Herod ulaban ben ya kikato kanengut kitu khat jong kabalang. Ula peniap ya Jacob upara jong uya anis dakawajlam. Perhaba ula yoi bakane kalapan sengo bahaya kiju ula seluruh pan kem sayu Petrus ru. Kane kala jia hakisingi ukpu klam tiap. Anda ula kem ya ula set ya hapatok bat ula IT ya haki saukan hun kisipai kiba saungut ban aphira ya uda temu ban say ya hakmat upajba hadin ke paskha. Kumta la set ya Petrus hapatok. Hendrai ke balang kala penlong ke jing duai ba Shidraham haublay na kabanta jong hakatahi kamit habau Herod un say ya shabar Petrus ula tia hapedeng arngut kisipai la te ya daki kenjiri artli bat kinang ap karot hakerdop kila aphira ya kapatok par kami wangel jong trai ula pau par kajing sai kala thaba hakakamra bat ula ktai Petrus na kakrung bat ula kersiu ya uong kloi khijoy markumta ki kenjri kila hapno na kikti jong nang tau angel ula ong hau toriam to bait bat to phong ki juti jong phi bat ula le kumta te angel ula ong to kup ya la ka jankup bat to buat yanga te ula mi sabar bat ula buat ya syemtip bakata ka ba angel ula le kalong ka pasisa ula tharai ka dei ka jing yo ipau anda kila yait light ya ka kunhun phira ka paningkong bat ka baar kila poi ha ka khredop nar ka bayalam syapo kanong pa kata ka khredop kala plihi dala de yaki te kila mi sabar bat kila yait arsut kalen tiba bat kendit angel ula ino ya te Petrus ula kendit bendriu bat ula ong menta ngatip ba utrai ula pha ialah angel bat ula pelat yanga na kakti Herod bat na kata baro ke baki paju kila kimik lenti kakti jong trai isong yau le sam lai kusau nomor news pak khatsan Yai ker kuy try pan like a por Nan yai ya romanta bad baragor Ibajin jar kunga Sgau you try Ya ker take and die Yungin ya
nga Ula pelajaga Nating nama Ape dape sutrai Wat pin sosngai Pin om jus ngauko Nishalerai Ale ale kukur Shaskor yanga Gan hikaya Pileti baba Bikwa imslem Kwa imsukjai Tukungu Tujing buram yutrai Abalin nyarang li Utrai usngap Ajing jenjar waro Utrai urap Angel utrai uda Ibagungu Padu pendim kita Paijau Ale ale kuku Shaskor yaga Ganikaya Pilenti baba Bikwa imslem Kwa imsukjai Tukungu Tujing buram yutrai Kajumple na kasithi baar Paulus pakut Shaw Timotheus. Ko ba eje ngalapoy hakaklemat pansyaknya. Kapor jengka jengklano jenga kalapoy. Ngalayale ya kathma babha. Ngalaychop hakamare thong. Ngalari kendong ya kacingait. Na trumenta lapan ap na kabenta jenga ya kapangsngat jeng kahok. Ya kabautrai unong bisyar bahok. Un ay hanga hakata kasngi pat omtang hangahi hendrai hakito baro kibala kmelenti tik tik ya kacingwan pau chung u hendrai utrai ula yang mat nga badula ay hanga ya kacing klain manala pura ya kaktin khanang maki cintil baro kendub yo sngaw ya ka kumta la pelaj nga na kasintur using utrai un pelaj nga na kicing lesneu baro pat unri nga na kabanta kahimab neng chung u hau kanong kaburom chinom la chinom amen kakten chung utrai Isong yablay Hallelujah 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 Bilang umau siang Petrus Padahal unil siang ente kapalang jonga Bat kibor kaducok kinom layaka Haleluya 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 Utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piro Kajing pule naga gospel bakut kat kum o Matthews Kaburam rame utrai Hakata kapor habau Jisu ula lek syakatan Kaisaria Filipi ula kli yala kisendran kibriu kiong bau kono breu udei uei kila jubab don kibong Yohanes Baptis kiwei pat kiong u Elijah bad sa kiwei pat u Jeremiah lane uwei na kinong itu lupa ula kli yaki pipat piong ngalong uwei u Simon Petrus ula jubab melong u Chris u kon u blay baim u Jisu la paiktin hau suk mapi ko Simon kun u Jonah
Namar omde ubreu balapan pau hapi ya kane Henry ukpa junga ubaha benengke. Te kumta ngaong hapi pilong Petrus bat halor une mau siang ngante ya kabalang junga bat kikerdop kadijog kin omla yaka. Nganai hapi ya kishabi jong kahima beneng. Bat kat ya kaba pinte ha kepertei late ha beneng ro. Bat kat ya kaba pin lau ha kepertei la lau ha beneng ro. Ka gospel try. Ko himmen ko para bagir hautrai Jesus Christ. Hagane ka sniburom bakrao jongu Petrus bakui, Paulus bakui. Nginang duwai ba kapartay baro kaway kandon ka jingsu. Kamdamengi duwai nagabinda ka Manipur. Baga jinga silem jongine ar ngut ki apostol bakrao. Baki taki kun baro ki badon ha padenge jingsha lebei baki jingya umsnam baki jingya pinjak ya ki inga sem ya ke jingdon jingem jing iwei pa iwei kalong kaba sange lemba ka jingdon jong kini ke apostol bakrao jong ke bala kabang ireke ya kasngi burom jong kini arngut ke apostol ngirakin ma bun ke baro shapang jong kini ke apostol Hadu katno kilong ki baslo. Hoy don ka por bakilong ki ba ya per ka jinglong. Shua bakila yoma shisha ya ujisu. Larangi shim ya apostol Petrus nilaban yo I ulong uba domriang lese. Ulong ro uba krusna. Ulong ro uba persyang ban kanglad ya ujisu nakaban shashitom namaru don ka jingit ka ba palat ya ujisu. Pagnilang iyo iro Jesu bon sin ula maham iyawu ula penbait iya ka jingim jamu ba undop lang kam soto ba syempang iya ka jingma ya jo ka jingi du Jesu ha ka jingim ka jamu ba ha ni ki jimpulengi usno kumno utrai ula penkrai yawu Petrus baru Paulus bakoi balong ki apostol bakrao ha ka balang ba ni usno kumno utrai ula penkrai yawu Petrus kumno utrai ula pen start yewu Petrus kumba ula jebab hawu Jesu shapanga jinglong ublay jamu baru Jesu ko Petrus omde kadok bat kasnam kala pen baw ye piya kane henry ublay uppa jonga ula penyuto ula pen paw ula hikai ye pi ya kane ke jimaya shapanga jinglong ublay jongo Jesu ko himen ko para banduk ngeit hawu Jesu Bandup i dia Jesu ngidon kam ya kane ka jimpen pau jong utrai ka jengem chongiru haba utrai pen pau ya ka jingmaya jong ka beneng ngin sanan kam ngei hau Jesu ngin sanan kam i dia Jesu pangindup kam shania tele telan ya Jesu ha ka jengem ka chongi u Petrus ulayo ya ka bor halor kane ka partai ulayo ya ka bor halor ka dujo udon to bor ban pelai tiangi naga taka jingma naga taka jingchot namar bale u Jesu ula ya ka bor ka itiar hawu ban peniai dia ka balang peniai dia ka met bamayan jungu Kris ka balang kalong ka met bamayan jungu Kris baru Jesu la iti hawu ya kene ka kameram ban kindu burom ya baro upai jungu bale shaga jingchot ban pelai ya upai jongo belai nakaban ngop hage jingjot jong kadujot kabalang kadon barabor ban yada yangi kabalang kadon barabor ban yalam lindi yangi kabalang kadon barabor rengkat batni ban kudup yangi nakaban penjot ya kamen siam jongi negadaga daw Jesu la penkam di haluru Petrus ya kane ka bor ka itia kabor jongga dujot kamla banjob halor kane kabor ke itiar jong u Petrus
Bad habang ipuson siya pangu Petrus bakuit ngideben sohutu kane kalong kabor ka itiar kawan yar halojongi lempa uppa bakuit don gibrio lese ki kran be handrangi sohutu hadu katno utrai ula idia kabala hadu katno utrai idia uppa bakuit hadu katno utrai pen kamdi yakabor ka itiar jongo hau pa bakoi ben penyai dia kabalang keramba man pa iwei mangi nginyo mad ya kene ke jinga kabawan lemba kabalang ka jingim jongi kanang seizo lemba kabalang lemba ke jingkongu ya kabalang lemba ke jingim jongi hapo kabalang lemba ke sakramen baro kabawan tuin halo jongi lemba ke jinga kabangi yo pidiang man dipor Dena kata daw ko himen ko para minta kas ngi kabangi reke yagas ngi buram jongo Petrus bakuit Paulus bakuit ni deben kinti buram yaka jingi jongo trai kabang yoma lemba kabalang u Petrus bakuit ulong unong da jonga balang ulong u pa bakuit bening kong jonga balang ha ka ba utrai ula pen kam di yakabo panyos nguru haba las shasad bendi yahu utrai ula le ek kambala namar bale ulang uppa bakoi ulang ubakit kli yakabalang bad utrai ula yid hadu kata iyawu badula pelai suk iyawu nakak tejong kadar mot ke sipai balakang sbak yak kerdop jangga patot kane kalongru yak jimpen shisha shisin utrai ula penkam di yakano ka kam happo jongi haka jingim jongi kamda me kabalang kane kalong ka bor bad ka kamera bad kane kadega jingkit kli jong utrai pen pelai ludiani shisin bangi don haka tejong utrai unle kaju haka jingim jongi wat lada kinong shon ki le bain yangi utrai un sayang haka senda jongi un sayang haka jingim jongi ban pelai suk yangi na kano ka jimma kane kadega jingai jongi iwei ko himen ko para kabang idang iyo lemba ka jingim jongo Petrus bakuin kumjuru u Paulus bakuit ulang uwe pat apostol bakrau naga benda ki gentil ni uni ulang ubala yadap shirhem kalam sange hapadeng babon jai ki jinge hapadeng babon jai ki jingjin jar ula kaloi ben tur shakaman ban kring ye ki gentil sha ujisu bon ki gentil bon ki richo ki gentil ki kalaka bamot lemba ke jingyala jongo Paulus bakoit pilaban mudur hadu katno ula shashitom ban tur hapadeng ki gentil ki bampat tip shapangu Jesu pat kibam treben pediang ya Jesu henre namar ke jimpens le kaba bun hapo jongu Paulus bakoi bun ge brio kila shash koriau bat kila yo pediang ya ke jinge ha ke jingem ke chonki niosngo Paulus bakoi hi wo ngala mare ya ke jimmare ton ngala yale ya ke tuma ban ngari kendong ya ke jinge mendanga ap ya ke pans niat buram jongu trai ha ke jingem ula karante kana ya kala wajumu ula snawtu ba kaya ka utrai ulena ga bendajumu namar ula traishitom ula yeshirhem ula komu ya utrai nadu ka por ula yakandu yawu ha shakalindi Damascus bad ula kalalam obriyo batmai bad katnongut napadeng jongi nilabanong kadbangi im hakane ka jingim hakane ka pertei ngalamare ya ka jing mareto ngalayale ya ka tamaba bad ngalari kendong ya ka jinge mendanga ap ya ka pansniat burom ka utrai upen kamdi halo jonga ko himen ko para kane kalong ka pangjo ke jinge jongi iwei pa iweiru ni mare ya kane ka jing mareto niru ngiyale yakane katuma ba jong ka jinge ha ka jingim ka jongi kramba ka jingim jongi kalam ka ba seiso naga binda ka burom utrai ni ha ben mare yakane ka jing mare to ngimla shuban shongtai ngimla banong ngasno biang yalade henreng gidi ban penjanai shushu ya ka jingim ka jongi gidi ban penjanai shushu ya ka jinge ka jongi bad ngideben ap nagabenda kapans niat bapenpom da utrai
haba ula yo I ngilong ki syakri ki bajanai syakri bakongo ko himen ko parang Diyos no Paulos bakuduang kadba ngadang yalab ya ke kubur baba kadba ngadang raya ke kubur baba syaki jendil ngam shimla tiing namarbale utrai ula yang hakaliang janga utrai ke nula yai ban yaw utrai ke nula ai bor yaw utrai ke nula ai pen la yai penslur yaw ban yai syakaman ban tur syakaman ban yo pediang ya ka jinga ha ka jingem ka jongo kane kalongka jinget ka jongi ngide ban sauto u Jesu udang yang hasenda ha jongi kabang idang trekam kabang idang yalap kabang idang yang sakina ka binda ka jinget u Jesu udang yang rengka badni badudang yai penslur yangi badudang yai bor yangi ha ka jingem ka jongi ballong kiba seiso ballong kiba job ha kene ka jinge ka jongi Diyos no bon gi kubo jonga jing shale be ki kristan bad ngide ban penslur ki daga jing do wai jongi ngide ban yai kristan yeki daga jinge ka bashurhem jongi ngide ban nang ai ngide ban nang bana ai ya ka jinge kliang ya ki himen ke para ya ki kon ke tege jongi agane ka sni burom jongo Petrus bakoi pat Paulus bakoi ngiro ni duwai banginduk kam ishirhem ya kabalang nginduk kam kongo ya kabalang banginduk kam idi abu Jesu ha ka jingim ka jongi bangiro yen sustang banong ngala yang scam bad ngala rekendong ya ka jinge ban menda na ap ya ka pansniap ban bakaban sa pinpong yanga nakabenda ka burom jengutrai ayu Jesu unang karko kardo kam karpang yangi ni ke bashemenda hakane ke Eucharist bakoi hakane ka sni burom jengut Petrus bakoi ban Paulus bakoi ay kinang yasay nakabenda ka balang ay kinang yasay nakabenda ka Manipur ay kinang yasay nakabenda ka India namar ni rungi don bon ki jinge saudam changi nios ngo bon ki jingjia ka ba pen sausi yangi ai ka India kanang yupedian ya ka jinge ai baro ki ba yim jingai nabu Jesu ki ba kangla dia ka jinge ben roi hapo changi makiru kinang yo mensiam ben pediang ya Jesu ha ka jingem ka changi Jesu be it nis ngongu yeme ni it yeme ni ro yeme pensulai yangi lemba ke jinge silent jongo Petrus bakoi but Paulus bakoi ha ka jingim jongi bangi long ki kristan ki bajanai enya ro ya utrai Jesus Christ ko himen ko bara to ngin pla ya ka jinge ke jongi ngang nye au lei upa badan hor baro unang tau ka bening pat ka kene padhal Jesus Christ pun baba we jengu utrai jengi ya ubada pona mensem bakui ya ubada kana ka baria tesoti ubada shale pe hapo upon Dios miratus la sana panayabu la ya platet yabu ula hiasha ki baya harasni ka badai ulami pad ne ki baya ulaki ushabene usham shakamon ulai upa badan hor baro namda wan pad ben bishar ye ki bayim ki baya ngange thamen sem bakoi aka banak catholic bakoi aka jinya sindok ki rikoi aka jima ye ki po aka jimi pat ka do aka jingi bam chikut amen tongin tuwai aka nega sngi jonga sngi buram jonga Petrus bakoi bat Paulus bakoi nakabenda ka balang bakoi nakabenda ka balang Salonsa nakabenda upa bakoi Pope Francis nakabenda ki cardinal ki bishop ki Lindos Oblek ya ki Rinia ya ki padre nge ki bakerlang kerlang aparte kamdame ya ki to ki ba shem jinge ben rikendong ya ka jinge ha ka jingem jangki ba ka bor trai kanang yaisen shar yaki ni karpad ya me ko trai idwai nagabinda ki kristan badbaro ki pait bendrio ha Manipur namar ka jinge namar ka jimbishni namar ka jing tarais niu kidang iai lempa ka jing shashito
jing shalebe ai ka bor jong utrai kanang yai sen shar ya baro ki baro ki jait pen rio ki ba shang ki ba sa ha Manipur ngi kar pat ya me ko trai Ingerpat ya me ko try. ngi duai nagabinda ki ba pang ki ba shitam na pedeng changi ba ke jinga silem changu Petrus bat Paulus pakuit kinyo ya ke jingkoi jingkia kloi ngi kar pat ya me ko trai Ingerpat ya me ko try. ngi duai nagabinda ka Nongstoin diocese kam tame nagabinda u Bishop Wilbert Marway but baru ki lingdo sople but ki rinium rangkat but ki pai ringe baka jinge haga diocese changi kanang roy hapo ka jinge lam jangu u Bishop Victor Wilbert Marway ngi karpat ye me ko try Ingerpat ya me ko try. ko play ngis ngongu ye me ngi ro ye me ba me don rangkat but ni ba men yang haga sunda changi karku kardo yangi nagabinda baharu ke jingkar pat ka bangit tarwa hakama jame hagane ga sngi burom jongo Paulus bakoi bat Petrus bakoi ipanya kene dau Chris utrai jangim Amen. Laispa andre pusan. Laispa andre pusan. Iwanai guya me try. Iwanai guya me try. Iwanai guya me. Iwanai guya me. Toshimune uku. Bagi terame. Toshim kanikawan. Iai subayame. Tukyan kutrai kijintera. Iai subayame. Bagi terame. Iwanai guyame try. Iwanai guyame try. Iwanai guyame. Iwanai guyame. to ya duai ko dimen ko para baga jingkria janga ba jampi khallang ka ba pdiang pun hau ublai upa badan bor barro To try pideng jing kinyanik ti jong pi nagabanta ka jingero paguro mot ka jeng jong ka jimento yang i pada ka palang bokui jong baro kuwai. to ai baga jing duai lem jangi apostol ko trai kan senran ya ga jing tarwa jingkinia kabangi wan tarwa nagabinda ga jim pinkentam syakanam kaburom jame ba to ai ba kan perlong yangi ki ba aiti lud hame ha ka ba ngi penmenda ya kane ka jingkinia da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng kha bat phim Kabat pi. to ken tiu yala ki donut Ingin tiwi ki sao try. tongin ya aingu ya utrai ublai jangim Kasong hok bat ka day. da shisha kalong ka ba shong hok ba ka badai kadaiti jangi ba ka jimpenim yangi hamal la ka por ba ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa ba kui ko blai badan bor ba bam chik nama da ka jimpeniai ba start jame ki apostol ba kui u Petrus bado Paulus ki vandra hangi ka jinkamen u Petrus ba hakamat ban pla ya ka jinge u Paulus u bakrao ha ka jimbata ya ka u Petrus u balastan ya ka balang naki Israel badangsa u Paulus unongi kai badunongi alap jangi jendil kiba melakot komda ka we ka pansnia ba matir kala pensti pinyaso ya armut kibrio ya kiba laburom ha satala ka parte kiba haki rukom baper kila lumlang ka we ya ki yinga sem jangu Chris bakonda rengat badbaro ki angel bakiri kuin ngi ro yame bangit ngi penbana kalam sange
Bakut, bakut, bakut utrai. Usim dan baru lagi baik. Mengbat bertengki air rayaan. Kaji ya Rosana. Rosana syajata. Sana kajing ya royu tabawan alam pada keteng utrai engbat bertengki ya ralan kajing ya Rosana Sana syajata yuleyo sana. Ko himen ko para pagin duwai nagabinda ka jing roy ka jing pensle halo jungi lemba ka jing asylum jungu Paulus bakut bat Petrus bakui pangirong ilong ki saki nagabinda ki himen ki para ki bampat itu yau Jisu hado binta ka jing yem jungi da shisha melongo bakoi kotrai katamay jang ka jing koi barrom namar ka tangi karpadya me topen kuit pengandang yakini ki jing tarwa jangi da ka bappa ya umen sim jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons nobha ula pedian yaga jing shashitam ula shimya upu pada ka baing mo yame ula kedia yavu badulai halage senran uong to shim batobam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jampi hagaju keru kamendala la yaba ula shimya kakuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halake senran bat uong to shim batu dina kane pi barra namar kane kalong kakuri jaga snam janga jutang batte mai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimma pi ki pop to le yakane bankan mau yang ngam ko snam bakar dor jangu Chris kapen ko yang men siam hadim pen ko pen ko pen ki aya ki bapa ki beshit ya da yang ina obama kajing maya jong kajing Kata sin bangi bamdune upu Bangi dina kani kapuri Iben raga jiyam jamle kotrai Tadaru rewan namar kata ni ke bapen menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jangu ni tarwa hame ko trayo po janga jingim ba ya ka kuri janga jim penim ni da ai mu aide namar melanyu yangi ki babbi benya hakama jamme ban shakri yame da ka bas ngeverit ni kar part yame bangi ke bayo benda hakamet bagas namo Chris nillo ki bela penya tele kawe da omen siem bakui Token mau kotrai kabalang jengme kabal priang setelah kepertei bato penjenaya ka ha gajeng rangkat ber Francis ukpa baku jengi ul bet marwen bishop jengi kekenhuan ki bishop badbaro killing dog token mau lemru yaki henmen ki para senrang bat kentei ki balayatia da kebekermen ha gajeng mi pat
bat ya baro ki balaklat no ha ke jing isne jong me to priang ye ki sha ke jing sha ke khmat jong me to isne ye ngi baro ngi kerpa dia me barangkat bat kamaria the sati bakut kakmi jong oblai uji sabakut ukurem jongka ki apostol bakut bat baro kerukut ki blapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bentalem ha ke jing embam jekut bat bangin yaro bat pandan borom ye me daw kunjung me u Jesus Christ. Dahu lembadu badhahu Kalong hame uble upa badan bo Akajing elang kawe jumumen simbakut Baro kaburam barkajing yaro Junong la junong Amen. Ko himen ko perato min tuai nagabindaga jingai bahro ke jingorku kabangi don kam tuai nagabindaga nang stoin diocese tuai nagabinda bahro ke beron ke kerteng Petrus badu Paulus outerain kerku kardo yani kerpang ro nagabindaga Manipur bahkan duk yo jingsu sachosin hapadeng ki jait pentri baro kopa jengim Upa bening kalong kapakui kerteng jame kanwan kai ma jame kalong kamon jame agenda upa bening to ai gi menta ge chimbam jungi kabaga singi batama yangi kabirikan jungi kumbangi ringi ma ge beles new yangi wadwadela yangi sha chimpen shoy and rate apply dingi naga basiniu to belai yangi karpat ko trai na ge jingsini baro haga jings bon jamme to ai jingsuk jing sign haga sngi jungi kramba daga jingerap ke jingisne jamme ngilai baro bona ka pop bangin yo jinge da na ke jing jin jar baro ka bangi da ngap kemelen dia ke jing karmen bakoi pa ke jing wan pa jung nom penim jungi u Jesus Christ Nama kajungi kalong kaima kajungi kabo kaburam chinom la chinom ko trai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pede ki pop jungi henry ya ke jinge janga balang jamme Pada jing spoon jamme, toai hakaya ke jing suk, but ke jinget le kawe katkum kamon jamme, mame ubakim pada basensha, junam la junam, Amen ke jing suk utrai, kandon, barabo rengka batpim, Rengka kiru dap da ke jingit utrai, toangin yai markelia. Kukun lang bro to play make it keep property to sene yagi Kukun lang bro to play make it keep property to Hakumi ukun lambro janga blai hakumi ubakit na ka pop janga partai sakita ke bala ko chaga jingka vai janga ukun lambro Kukandra kamlong pasangwa pemendong pagayeng juna Andai syong kakadiyeng kamasing juna kasakiahi Kahmet pagasnam janga Chris kandri na sha ka jingin bam chikut
Dubai. To ai hangi ko try ya ke belapsa da kanega sakramen panginim kumta hakabala da ka bayaine haka jink dia upu but haka jingi kai jangi apostol nilong kawai ka donut but kawai ka mensiam kabala pens kem da ka jingi jame
Dau Kris utrai jengim. Amen. Utrai undon rengka batpim. Mereka berilu. Ngo ya ka kli jambi kerpani ka jingkerku. Na utrai dan baga jing asylum jungu Paulus pakuit bat Petrus pakuit. To ublay badon bor baro in kerku ya pi. Na ba ula pelang ya pi ben yang scam haga jimpla ba pelai im jungu Petrus pakuit. Palemba jongka ula bu ya pi. Hal ru maus yang baskem jongka jinge kabalang. Amen. Bato ublay hikai api daga jingi kai baklam tai jungu Paulus bakui unyai hikai api daga nuksa jungu ban kring yaki himmen ke para shawu Kris. Amen. To Petrus daga shabi jungu baru Paulus daga jingi kai jungu ban maki baro arngut daga jinkar shan junga jingi asylum jungi kintre boba ban yalam yangi shagata agari shamne Yakaba maki baro arngod kila yo o Petrus lembaga dimpana badu Paulus lembaga waidlam. Amen. Paga jingger ko chungo belai badon bor baro uppa badu kon badu mensiam bakoit kan hiar hapi pakan sa batpi junam. Amen. Ya lesuk ban penbana ya ke kubor babha jungo trai daga jingim ka jompi. Iso Yahweh. Number South Park Hyundai. South Park Hyundai. Jingkerku to take her out. Jingai agi bensley. Jingkerku to take her out. Banyai sajuno bagi. Tuan ragat men kasukasa. Tuan rajing ilewai. Jingkerku to take her high. Jingai agi bensley. Kaburam hakpa patukun haman sim bakut kumalalong haba menikung kunju mentamat baraboy junam la junam amen. En yara yo try Jesus Christ junam la junam amen.